Hakasni utrai baladem kata kakat artrik ujeliu la Pynskhem ya Nongkitkam Bathamar jaga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 kabalalong hapo Umsning Parish ya kini Nongkitkam Bathamar la Pynskhem do Youth Director jongka Sacym Father Lawrence Harluni bad la Don Langru do Father Basil bad Father Edmund kibade ki Youth Director jongka Maulasnai bad Soalai hakatiga sngi la sakhi ya katiga jing Pynskhem da kinongilam jongka Sacym Central Body hakajia Don Langru ki pai driungai na baro sandli ki Parish ki bahap hapo ka Zone 7 Beli pak, percaya kan, berbentuk isuki, ya kita cuma ya.